Hede ya mathiko ma muini wa nyimbo cia wendo na mataro Joseph Kamaru, aini ni methagathagite gwitia giikaro na President Uhuru niguo guteithiririo hari mathina maria makoretwo makigumira sekta ya uini. Na hede ino muini Ben Githae niwe waikirie ihoya riu kuri President riria riacokire kwamukirio o hede oyo. Na leo tutoke kama tumejua date ya wakati tutakuja kukupatia matatizo yetu, na kwa hakika hata kama hatutakutaimu pale nje tuonekane kama hatuna tabia mzuri, tutajipanga kimkakati tukuone vile hiyo siku itatimia. Mumesema mnataka tukutane, mimi nimesema kwa sababu tunataka kuhakikisha hata nyinyi pia hiyo kipao mumepata, mnaweza hata kusaidia wengine. Kujeni next Tuesday tukae. Thutha wa kwiriro giikaro kiu aini ni maratabanirie mucemanio wao mukawa-ini umwe guku Nairobi niguo kugathika maritwa maria magathie thingira-ini wa iregi hamwe na maundu maria makariririo, no mucemanio ucio urahana ta wathigitha thutha wao ene kwaga kuiguana. Kumana na icanjama icio, thirikari kugerera mwaria wayo itiritie mucemanio ucio na kuga ndurabangitwo na mitaratara igwete. Ni muhimu kwamba agenda ya huo mkutano itayarishwe vilivyo. Ni lazima wizara inayohusika iwasiliane na wanamuziki na wale wengine wanaohusika na muziki, ndiposa mkutano ule uweze kufanyika kwa njia ambayo inafaa. Kiraithe aroiga maritwa ma andu 10,000 nimo maraneanirwo, undu uria utangihoteka andu acio othe gwiturura mathina mao, na uguo ministry ya mathako na unduire ikanengerwo gubanga mucemanio ucio weru. Itakuwa haifai tukipeleka wanamuziki tuseme hata 5,000 State House, alafu hakuna agenda, hawajajua nani ataongea, nani ataongelea nini, na yale zile changamoto wanazozipitia hazijaweza kuangaliwa na suluhisho kuonekana ni suluhisho aina gani, na hasa ni jambo gani mtukufu rais anaweza kufanya ili jambo hili litekelezwe. Ona kuri uguo thirikari iroiga no nginya mucemanio ucio korobangirwo kwariririo maundu maria mangiguna aini othe bururi wa Kenya na kwandandura biacara ya uini, undu uria no nginya ukuruhanio kugerera nyiti itemi matiganite, na akorwo ndugakorwo hanikite muthia-ini wa mweri turorete, aini mariganirwo ni mucemanio ucio. Ikiwezekana huu mkutano uweze kufanyika kabla ya Novemba 30, lakini hatujaweka hard and fast deadline. Makataa ni siku gani itakao, kitakachotegemea ni ule ushirikiano kati ya washikadau, wanamuziki. Igewa icanjama iria ikoretwo ikihanika kuma mucemanio uyu wiranirwo ni aini amwe kurutwo grupu-ini cia WhatsApp iria irathondeketwo. Mutigaire Kamaru akoretwo ari ithe wa aini aingi guku bururi-ini na njira ya kumarehe hamwe, no mbica ya aini gukanirira makienda gucemania na muthamaki wa bururi ni undu atangirahurire mbica no uhanike thutha wake kuhurukio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.